Mbia mono mwancho mwela sono otengere taseni kia Ndizi TV kuna botambe aiga no wansubu Omogosori nje kuna botambe titana maka ina kuna ndamo Steven Captain 001 koletera mwarengete Chigosori na lero iga to bateri bagali ya bene yoko to karanse ya maseyemo amo no Omogosori story abanya ko aiga sono ngorwa Gusii mwekere kuna Michira ale kumoroka besi kurwase ya Shabana Gusii dole byo kwe wingira yabo no makweta on 2021 sebrani Michira aba Omogosori gatatu imezi ya Kenya gati y'Abagosori karyava ke kurwa bakora byo koro ine Regional National Super League nagati y'Abagosori bari promising na best midfielders Gusii lero iga nera iga segi kirwa cyo muganoye Brian Michira ngoro musemo kiria koru na kyamanye to mopira nagati y'ibintu biraza tebi goro bwo ya Shabana na kiria rengereti kwa Chigosori igo muri tangani pe Brian Michira mbya mono sana kwenye walivaga na itu ni metako so ibo bwate schedule chiko ngorene kwenye walivaga na itu ngombe mwana bocha kaneli etali yao na kayo ibudi samari da ngoro Brian Michira Michira jengi bora ira se county ya Nyamira asa koro Sokiko Islands lakini seito borongere kegogi amara ono bora anjira yo kyo yali ko chikinyole school wali nche no seito chikora ira nge mo yideko ringa mira ringa iga se no aba yoro banya tega no ba korero ku bwana no na Meta ya saba Gusii miaka ngurigerwe sana ndake mwake yo Brian na yuvo ire lindo muntu manya Omogosori ni musaini woli na konye mono January 2000 okay okay imete mondo koru 2000 ukiraboni go buire ebya gwe vinge email ya National Super League negento kenga jo sana kunde bono koru se email ya Nyamira omokole bataba omwana karo mukira wo mwake yanchite ko karo mo kenda ke kore primary aliga mupiro na kora kwa ari kunyukuna mupira nje nani tu kwa wako ngota ni talent lakini wanaonekana sasa wako mpira ya lingekana ni class 6 unaona hizo mpira mpaka ngaikala sawa kwa mpira sono naona itendekao mpaka kana chita kinda school around high school ngocha tole brand ngera che 60 ya mwana bali kwa taba kwa nge primary wa ikazonals ine mekeli wale ko choro Omogosori tali school okay yo ikazonals injo ta secret mo ta koro so mo vere nale ngomo ganga itenje nale ngomo kaso baro mpira nale ngomo ke ono ngate mo vere asa ikirega iga no oro wako rwo mwe hata Shabana nayo moke bado hata Shabana FC abodiga naye bado ro moke anda ke yuskuru kia lenge na anda kira kia bali go sirenga kia yuwe primary yuskuru ki na samete ke roge tai yera se konseja mutu not mo ground county Nyamira Sorry bande balo robe skuru inora abo inyole anda ke primary basani ba kwa bwati vange mbache tuwaga no abande ngwa karoga woni bari ringiaze okay bona kwa rune primary remate skuru no ancho mo piro nya skuru te bwati bange Omogosori kuitera mo usito kunyara usikamoto jwata togo tire nya kuri na yewe kabono wa kule skuru kwa primary secondary brand yake na jete skuru kwa Matongo Boys erechi kusoma wa yange na wakati na Chamera na somero cha kila form 1 mpaka form 4 lakini kinda form 3 na timu yetu ya Nyamira All Stars ya rogo waka division 2 ngakie PS meti ya division 2 form 3 kwa sababu waka division 2 ole form 3 abande school team bako rwanda namba ile club kwa sababu yes tunaonekana jete form 1 na school captain mpaka na rote school captain wewe mpaka una kote school wote ba school Matongo Boys nyamaite abana osa bali bakora Matongo Boys barora bange bakorigere likorende kuri me Matongo Boys anda ke maybe banje te Chigosori cia una kiri kware bakora bono gwasoira se Matongo Boys ole form 1 anda ke whatever kware ngomoke ekona kwa igete bako kweno be captain ono ikia vete yegete ta class suma tabana kwa chino na sitogoro kita na majitera we bagachora we timu bagachora timu kiande kabora babatevi ganga kega bakateba sawa bakaneli bakana kana gitere na boro ba kero to rekore ngani
naona ilete naona agithoma bakanito ilete ta classes ni tutwa ni kurwa bono ngasoka rasani ile school Brendo che quando coralia ya no Omogosori re school koroje ita classes ya soide bona akiaye to chesa mu piro school team to chesa ra chesa basketball injo kore school ya Omogosori boronge iga chesa indoje magali sara utenda bao ya dake school ayo sana chiesete gose yeri alikuwa mchezo hata teve korende bona plan Michira kurwa kwegene ru kwa iro captain we class kwa iro captain kwa school team nonyese Shabana mwachumo ligere agonte bado kini bado no ale sabara ibali ba Shabana ngi bakomandira kwa kwa so right nje captain the captain we team ya Shabana season ya 2022 ni gare brand Michira andake obura yobo andake inkieke obura yobo kai bokorora jurendo ndo cheke kina iga kirenga ama ete no ne school ari asoko no nyomba no muyu na wakorora na gukora family ote barero ni ona tote nindege pegete na njenga ite ega singo kora asinga ndo mupira no rancho lakini naende ngutakana kugamba na mantekele kora baro maybe kina ikia irete kwa chika dewa na gukora timu na gukora mateko katora se Shabana ya boni yote vi kelimoro vereti kurende bono tomete yoro class kwa de joto chema Matongo boys ingi kerio korete Matongo boys wetere ko usengi kerie ko gogeti o sobra ibuao ese Matongo boys ese ko rechi school chi kana igeto kana jeto Matongo boys mwa kwa mtano mwa school yaro wetano nya sub county lakini ajeta alinga ta makorasio team ni captain kata mao principal ende yani mpira mono lakini nganye kona mpira gatolera mpira nini ndo abwate bagasori ba ya mono lakini barto wanangondo atameta at first ka sub county amoto endrete go baka pongo kera to ite to one final o kwenda which counties so gaite ikina kia garete na baro bako na igeti timu asetanya goika asemi yake mengi kia gara Matongo por mega ya manyika ntaso mpira sana Nyamira lakini na nani ngidia wafte miaka mengi mbago gete ni kirega paganga polisi tuchukua hata kama ndio alengete school ya primary yani ya secondary ilikuwa alengete tuchukua mwana hata alengete tuende uchi form kwa chitoro robo chitoro cha school chira kwa social school ya secondary ndio abalimu babo sikora abana abangi na abo atokoboko baikeri kiriba kwa ni Chigosori kibale secondary kwanza kora chaka no mwana manya maitanya kwa wade talent wone kero bisite mwarimu takuma yosana no maito wako mupira osana no maite ko binya wono mwana nero kora chaka enda ali nyege bisyo ndo binyoka masomo ina maya lakini wikora wabonga break yako enda ali rachezo mupira binyoka ake ali mwarimu ateba na nje nitaka kwa mwana oli na ali committed yase igenteke wono ingura na sema abalimu kero kora abana timu ya abana ba mwire kora timu school na support ambano mwalimu mwana wa school aleta mpira mutagete moro timu ingia senyezo school abana baroro tari bonse barakonyika boki gwetera umupira barakonyike gwetera masomo abandu umupira nigo bone siko bwatoka boko buya matukabira tutigana boko mwana wa school ino nerukana babo wanyama iskari kwa kunera na kule school Matongo no Omogosori Nyamira All Stars bono kurwabu kwa kule school bono kurwabu iso wajali kororu kuru Nyamira na kibone amangana bete kurwabu bono kuru form 4 bono kere kwa kule renko ya kena ko form 4 na tai na irutunchi ko iro school kuru da kore boys ire da kore tikana Nairobi na getonga berangi weekend mono kini no ko na kore na lesa ono kurwabu kabera Nairobi yange ono amana da kurika zaro kaja bwato ana kongete okay kurwabu ga bera Nairobi yango mutinyomo coach ni korukocho 10 nero mbwade tio kwa boko akangire timu yae korukocho youth kabo Nairobi ona berete minyorte arenge korukocho youth okay 2019 ali Kenya yaro wakastakava under 20 no ate tukombeke timu astakava under 20 lakini bone kawa bobe na waterete kebandenga idea ni nani watereteka bono konyoretera acha ende ya ringe in 1 week twachi ono
frustration ndio ne kibande gyambe karati yange na Gusii ko gusta ne mata ta ke ora regret yake woni meta ko ruago esiri ko kabia rengi buago okay ane gaira naka watia na korogocho garugorogocho yu meta ngwere ne teka kolinde ko mo bodi bwada rubye seko yo neta ke ko na ki ora ne yo yari ne yai ali omaite yawa abakosona bange bare asitita anine abakosona bange ko mo biroro anine o sen county league chakira uji ko mo biroro batata na ba kon kiro mo na ta ende team ko nyora para ba trainia te o se gorma ya Nutritional bono mchezaji naro ore county league lakini tetaso ya ego bona ali kiro mchezaji no ngaite kina kiango ngati nenjenga ta go chakonyona na first 11 year team ya county ko ngaite kina kijango ngati ana tata ke grago tole chili kichega no je ko Nairobi ali team ne nyinge sana chiko ko Nairobi no nyese KPL ya NS to je chavo Kibra Black Stars team ne nyinge chiko ko rasi semedia Nairobi bono ugana na Gusii ngi ke ko verde ke ko ne ko Gusii ikana ni Gusii ka de digana ra mukanga swagwa ka mangana yi tournament Nyamira ko ne ta ngaga mangana yi tournament musani ona naro yo mora kinoni ata yo Kenya ga twaringa na Nyamira All Stars aga te timu ne na ko kienda ke Jets da imbata itabanza ini kachukuri timu inga na wachezaji twaringa na barabu Nyamira All Stars yange bonse ngabate yabunje tinyugo nda tobani na arati mukanga ite yaringiri tukolyo mo na liye unda ya tu ya riko ngiro musaini yawa anda ya sasta abo tuko wakanga keresimi na bado pate veli tali ya musani yo agolo Christmas kina okay wono wakanga keresimi wakanda yosena ki ya ki gararende liba yoko bera ngabosa yangenda ngako mupiro ngachanga saini kende wasome akiende Jesse brand ndi ogenderere mono monje muri ya makende vuna Brian Michira Messi ati bisi tiri Messi rete ngo tebera sense mo ya kabere vende usangana Ndizi TV na hote vuna Moniga nere captain kwa timu ya Shabana FC oikira Moniga oje vuna gukina ngora kuruma tongo ka Nyamira All Stars oyu Nairobi irani the Jets au tebina kiona so timu ya Shabana FC go Chigosori motimo kama keigo koira na tole Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya World Fit Health Center eye gutuka imijumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto ko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi to ko make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret
enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na nitubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. A company ya Davis and Shortleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkonya bali chiria cyo gutumika asugushirira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebia buso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho gutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shortleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero. Ndizi TV Obwansu Omogosori. Mwanchombolere twende gusangana Brian Michira Omogosori kwa timu ya Shabana FC oterobo gimavua yabuna kinete ngwana kurwasa nsemo ya Nyamira wikira bondiga anore bakebye kwa imya Omogosori imya Kenya engima wote byara sobango bono warurabu wasere mya kiendeke Jets kasoe kiendeke Jets kageme pire be league alitiko na jete training ya wate kwa chomo Nigeria kocha ya Karora tebo mchezaji ya namba atagete kageme pire be league kombengeria ya betika kombengeria kasoa kwa series tupa ino no cha great stadium kabakonya tukaira gakombe kwa Jets mugito agite final mugite waita kugesonza kaira wabono nani toka nde break yake tukaira ni league ngaga chikema na ninge 2019 bali ngaga chikema league yake ngisa toibere nariye mangana kora nabona chirete kandi tukara tuyake oronga ndongo tokara mazoezi ya nenje kwego kora mazoezi ngakora mazoezi nari musanya na rao ole fanya Shabana katagate awanta TM ya Shabana na technical bench batemo mchezaji nara kurungari nomya sana ndete mucho mumurigere baka baba komboda sengwa ko mupira bakacha bakanya yeye no mchezaji tena Jets kaja Shabana yote wana Omogosori se Shabana sale wikira bono na sauki mabuaye bono bole boige kire kwitira timu ya Shabana FC kulende bono ayospi wate biruta debata libagaria baiboli bawe sengo eli sengo ndake njira ingi gatia abo libagaria baiboli diria se enkoye yadake Omogosori sengo ye etangani mubiro nabaka na ikirega gaita baiboli bana bansu sana tena aringino ne primary na aringo moke o tanto ntonero kanyu mukine bigio ngiro mupira kera rio mate skuru wano ko iroyo moyo mo atigara wano bake skuru
konya gutumia kwira no gukoira watako matebeli eta nera igwe style gete Ndizi TV akoro ko Joshua Mugiro mwangi nero runya ko mira yo no mupira ko ero chongo yi nero nsira bakaboni gase yongwa ko mupira tari gocha no monya mama nero ngonyire takuna dina cha Kriston akarure ka maybe tukonda wa transport wa tifea lunch nero gantomi bona wasore mya Shabana na ndoche ebirombe gereza kona na ndana mange twente to kwanere ero wasore mya Shabana andake inkeke okorete oikiraya kujara bono kwe guchia izo ne oire e award chia award ivere wanambwana ore was it na wote aitayo baje urenge una chikoro award tani ya lenge youngest player of the season na best midfielder of the season mwaka both runners up 2021 ngikeri season ina kiyako berta ingese ine season ngia sana gocha kororekana iko Kenya ngima season ngia ngikiyabete mota at first ni mantaraje na ningefanya Shabana so na gogete goso bono na ndaya ringe season ya nintanganya na wone to metenge to manga wako kora kiregen ndaba goso na bangi baroronga kora kiregen onche na maita baka watch no mupira so at the end ngenyaranda se one of them awards. Ngale sone you know to mete sana 20 you 2019 2020 or 2021 2020 kero korta yo aspiri mete china beso mupira china bango leo kire number of goals number of assists na kishiko bele season yeyi so ni na gite chikori 8 akachi 69 okay ne record ya sana na nimaite mosoro ndio kwenza asura sentiment kuna Shabana irete munga ite namba inye sechi chibata tete ya bangi ya Kenya gotiga Gor Mahia FC AFC Leopards yo konyora namba 3 Shabana FC eguri ntanga no ungereta Shabana nimaite to kwendo yungori kiyani oyo ndanga ni kabisa ai na ungete gori ya Morana 6 kwende irete Messi kai Messi ridwe Timaya church fans chanda na nje na algo kuligereria manga na chiko kwa so no social media na round wako no brand Michira Messi wano likanani mama Messi ya leta unje tumetumondo ndogeto lero na dia basoma mina bakuruka baro wako ndo Michira lakini Messi ni fans chanda okay Ndake kule ngende kiyo manje bole na kwa na brand Michira Messi na goteba agokora kunde turatebya ndake inambe ko so linere linafanya nowadays kama data bajere utility player kolende inambe kinamba cyo boronge nchirichi na enje utility ko cha okay yo taka utility ga utility ya senyezo mwende team ekera mochi go face team ende approach ya coaching change information so le na wara kubeka mambia go beka so tindi ko chora as long as mupira ni instruction so long as nga kana instruction ya coach ngabona uchakira gatia uchi bosigo na utility kama temo coach au tibeka unaga ne dirinde timekirani obugani kuriaga ne condition ya wentangani andakiba gakiria coach ya kwa team ya Shabana FC elindo nyare go settle roles tiria kwa tera kira nyare kwa resa engenjo coach ya ko ivengo taka kwa lenge na kiale fielder inekana yete yanga chinju ka une winga bono ngata warende jena da tritungo step ketiali ko rande kita na fete gali je na winga na ile chiko chini ange chionzi ko ne offensive and njengo taraiso mate kwa chicho kwa mimi kwa na kile ndaso mchezaji bono naona kitu kwa munga chiko kwa wewe kanara wona mkucha support lakini wano kinaenda kwa wewe ya left ko kara tutebe no tini muya process kinaenda ya left na Ronaldo kasi ya mkusho ndio vyama kuja andake majoro yo brand Michira teganda ke igoro ya Omogosori begoro ni mete isene yo kwandire yo nyara ta konyora chia wat Shabana te collective ya kaite collective was it number 8 ya kora number 8 collective jone sene ya nyara ta kwa bage koera binto igachaka bove karake igo samio okota kanyara goswa seti makarete timbu ya kulende gochio mwali naende mogateli naki umukumba linga sisini ne mboro bibwale ngaite ende tangani
ndo agite season yentambe tutagwati home advantage enera tu senya sikiro mupira to roka wendo na home na wendo mete ya wate timu na isato chikutumia ticket na home no ngai tekina kia to shida sana kero kwa team tino kwa chire home mete karore kanona na goko no emu agare uri no ne Gusii stadium mo chakoro point yoro no wakore kore lakini wana aliole home lakini kifans kwa sababu ndo barabo abangi ne chiwa kono gakore ngai tekina kinta kia garete tuya lakini rende ikifikia mbiro ya tuyereti maybe mistakes kagera to tireti Nimetekana na hizo Kisii kwa benko sana bali mshari wako na ndake anyara kwa kwera iga kori pia muno akore nisu ni ayintaga ni Shabana FC nakiwa tebe ya kaberese chances kidio create tine chugori ubungete chibete kate ya kabere na twaro bore mko bweli ntangani ka kanyo chugori 10 ni chi assist 13 ende timu yetu ya twarete ya Omogosori ya wango chugori chakira nai ngai twani kama watoto na nembara wabo watu chakira sana kuchigo nembara wabo atenyenga ngai testo ni tombi ya betera kini rende okotera liko kwa bete asesi stoni na korte byo ko na yetu bya madaro ko eti vone ko rada ko boli vyo ndanda ke Brian Michira anyo lebi bagali ko Shabana noruo iko watinga ingo sono teona rangi se digo ini asera na asara baki mpira maite karia tingo to waka sembaga miaka 30 sana itakene ndoro so asengo nyora kiana nyare kobeke fanya yana baibori na kwa taro be Shabana nkilio ise ko gukora kure me Shabana osore genere kuikira ni gukora me Shabana kira ko goki no nyara ko gorora bote baro ninga saite bra na rueto vaite season nera onde tentile team tunava kwa sababu tuandele tentile team so that na enjoyment profile na lia kelengo cha corona njendu wasapya ndewe nje tajifunia isiko wali ndewe ndipandisha Shabana mwaka gete na gete ronto beto ko babwa toranda ke bana te nanda ke bata te kweneki Shabana FC arure kurumia National Super League na goso ya FKF Premier League kurenda bono Brian Michira yo mararo kiabugate asenko ya ese karia yenko tutanga ni mpira tulikuwa na tukenda games ndio toko na kwa file ndio wensi kwa ni akora kanone lakini bwana asenje na Omogosori ndio wensi kana hata tukua kwa national team na taso kale ndio prono anisco lakini ndio kinge gocha ati bwana so kaisiko train kora kile geto at the end of the day utapata uko sawa na ino yo nji offers obo gimagumu piro go chenjiri moiga noko botuni remona Brian all the best ase career yao na mema soko ligi chinsa na kutwara kwa karasamo na Ndizi TV mwancho mlira yunara mangi Michira Messi wade unandake esabali yaye elere ko be sabali ya Shabana FC sajiliza nanyare ko baga kweneki asentu mwaka wechi bibere na meronge vere ne vere na also mwaka 2023 2022 mbaina kivuna Shabana FC mwikire kerengo keigoro ase eligia na National Super League abona to wikiro mo le wiki goja nitukovune liga chisa vune chiga ninkoletero Omogano gwo Omogosori onde amweteneri onde ose timu endeke gutire ko ega ase Ndizi TV aiga no bwasugo mu Gusii